nk'uko bisanzwe kanda subscribe ubundi dukomeze. Ni Claude nk'ibisanzwe, iyi ni ya channel ibagezaho amakuru adasanzwe kandi amakuru ukwiriye kumenya umunsi ku munsi. Angola iri gukora rero ibishoboka ngo isubize M23 ku meza y'ibiganiro. Guverinoma rero ya Angola yatangaje ko iri gukora ibishoboka kugira ngo ihurize mu biganiro umutwe witwaje intwaro wa AFC M23 n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa rero bwatanzwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ya Angola nyuma yaho ibi biganiro rero byari guhuza abahagarariye M23 na leta ya RDC kuwa 18 Werurwe 2025 bisubitswe bitewe rero n'impamvu itunguranye. Yagize ati guverinoma ya Angola mu bubasha bwayo nk'umuhuza ikomeje gukora ibishoboka kugira ngo iyi nama ibe vuba. Ishimangira ko rero ishimangira ko ibiganiro ari byo byonyine byazana amahoro arambye mu burasirazuba bwa RDC cyangwa se Republique Democratique du Congo. Ibi biganiro rero byasubitswe mu gihe intumwa ya leta ya Congo zari ziyobowe na Minisitiri w'ubwikorezi wabaye umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa MLS Jean Pierre Bemba zari zazanye cyangwa se zamaze kugera muri Angola. Ni ku itariki rero ya 17 Werurwe M23 yari yatangaje ko itakitabiriye ibi biganiro bitewe n'ibihano abayobozi bayo batatu barimo perezida wayo Bertrand Bisimwa bafatiwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ubwo rero akaba aribyo byatumye basubika kujya muri ayo masezerano y'amahoro yari kubera muri Angola i Rwanda. M23 kandi yagaragaje ko ibi bihano bituma leta ya Congo ikomeje ibikorwa byayo bigamije kwenyegeza intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu, kuko bisa naho uyu muryango rero mpuzamahanga ushyigikiye ko itajya mu biganiro by'amahoro. Ubwo rero umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka yagize ati mu gihe bimeze bitya ntabwo ibiganiro bishoboka. Kubera iyo mpamvu ntabwo umuryango wacu uzakomeza kwitabira ibi biganiro. Umuyobozi w'ikirenga Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kuwa 18 Werurwe yahurije Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa RDC i Doha muri Qatar. Baganira rero ku mutekano w'akarere ku bibazo bigiye biri kubera mu burasirazuba bwa Congo. Abakuru rero b'ibihugu bagaragaje ko bashyigikiye ibiganiro by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC bigamije gushakira akarere umutekano urambye. By'umwihariko rero burasirazuba bwa RDC bagaragaje ko kandi ko ibiganiro bitaziguye hagati ya M23 na leta ya RDC bikwiye kuba
vuba kugira ngo bikemurirwemo impamvu muzi n'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiganiro byari guhuza M23 na leta ya Kongo ntibyashobotse bitewe n'ibi bihano AU cyangwa se wa muryango w'ibihugu by'i Burayi yatangaje. Murakoze cyane rero, yari Claude nk'ibisanzwe. Gukanda subscribe nibwo bufasha bwa mbere, ubundi tukajya tubana umunsi ku munsi. Murakoze cyane rero, Imana ibaha umugisha, mwebwe mudahwema kutuba hafi mutwereka ko turi kumwe. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista.